Njengoba uyizwela sizisho kanjalo insimbi isisho kanjalo imkenenezo sekufana njengensakavukela umchilo wesidwaba ukuthi njalo mesele gamanxe ihora lesikhombisa usuke sekhona noma kanjani uDr Ngoki Mahaye umgogi ke wenhlanya lo esimaziyo ukuthi uyisikhulu esiphezulu lapha eminyangeni wezemfundo ehovisini lika baba umphathiswa wezemfundo ubaba ukwazi Mshengo aphinde futhi abeyilunga lebandla njobe khonza lapha ke ekuhlonipheni temple enkandla uyena ke esinayo namhlanje sokukhuluma indaba enkulu indaba ezithi kanti ungubani uShembe ngaphansi kwengosi izihlabelelo zamaNazaretha ngokukhulu kwithoba dokotela sikubiyelele sikamkele angikubingelele amacingwane usuku nolukhulu namhlanje kuyisuku lesabatha sibingelela abalaleli bokhoza amaNazaretha onke agcwele umhlaba wonke hayi macingwane umuntu akadlulise uxolisa ngezinyembezi zeviki engagcina ngalo lapha emsakazweni ukhozi FM umuntu angasho ukuthi waba inhlanhla noma ubuhle bukaNkulunkulu uma inhlala amafeni yakithi iziveza isikhathi ngise moyeni kodwa ke singedlula lapho macingwane kwakubuhle nje bukaNkulunkulu eveza ubukhulu bakhe thina ke sibancane sifikelwa ukwesaba ngoba kuzona izimo ezisijwayelelezi izimo enzima ngendlela esimanga kodwa wathi ukhuluma ngehlabelelo 110 izulu linamafu sayasafika ngisho kwihlabelelo 50 bonani uvele emafini ukhuluma ngoShembe eyinhlala amafini lavelela hloma lingathwese kuwe dokotela kwase kuba nzima kodwa siyabonga ukuthi ubule namhlanje ustrong and futhi ke uzoqhubeka nazo indaba ezikaNkulunkulu sikhuluma sicacisa ngenkolo yobuNazaretha mhlambe angazi dokotela ngoba sathi mesikhuluma ihloko wawuzobuya ngaso kwakuyihloko esithi bopha ukhalo lwakho njengendoda macingwane ngaphambi mhlambe umuntu akafike lapho kuleso sihloko umuntu cha akadlulise noma afisele ungangezwe lakhe ukululama njengoba edunguzela simfisela unwelo olude nomthebe wethu ubheja lephuma esiqiwini yebo masibela lesi sihloko macunga nokukhuluma ngaso ngingaxolisa nje kubalaleli bokhozi ukuthi besizothi bopha ukhalo lwakho njengendoda bathi ke ngezimo uNkulunkulu ngokusibiza ngokwehlukahlukana ezintweni ezahlukahlukene yebo njoba sithi besetheswe thina inkosi ijoka lemphefumulo yethu yebo ijoka kolethwesile awukwazi ukuthi ngizothwala namhlanje noma ngiphinde ngithule kusasa usuku ungazi kube ukuthi uNkulunkulu ukuphathiseni cishe sizoke emacingwane nje silalele nje kafiphi omunye umlaleli baningi abalaleli abangithintileyo emva kwenkonzo yangeveke edlule kodwa ke sidedele lona nje uze umuntu akwazi ukuthi abanelise okay ake simuzwe ngoba ukhuluma indaba enkulu indaba yokuthi yena ngokwazi kwakhe wazi ukuthi ubuNazaretha noKristu akuxabani ukhuluma ukuthi uMqaliwendlela wathini ngoJesu kodwa ekhuluma esebenzisa ihlabelelo kanti inkolo kumbe ingozi esikuyona ithi ihlabelelo zamaNazaretha ake simuzwe ukusuka kuMqaliwendlela akakaze abudoubt ubuNkulunkulu bukaJesu that's why ihlabelelweni zomhlalusho ukuthi kunehlabelelo ezikhuluma ngoJesu so ubuNazaretha abumphiki uJesu you see thina sazi ukuthi ubuNazaretha buhamba ngomthetho kaMose nangesifundiso sikaJesu manje awukwazi ukuphika uJesu ebuNazaretheni futhi awukwazi ukuphika uMoya onggcwele asisho ukuthi umfundisi lo ongasonti eNazaretha unebandla lakhe ngaphansi kwenkolo yoKristu kodwa ukwazi ukukhuluma ngokuthi ubaba omkhulu uMqaliwendlela uBhombela istimela samapondo wathini ngoJesu umfundisi uzolo lapha esikhaweni macingwane yebo chabo umuntu macingwane ngiyafisa nje uqale ngithi asikwazi bheka mchunu umfowethu uqhamuka neyethi inkolo kunalo esinikwe nguShembe okuyinkolo kaJehova okuyinkolo kaSimakade ngakho ke umuntu uyafisa nje ukudlula ekutheni sixolisele amaNazaretha onke
ngoba mina ngiliNazarethe kuma Nazaretha kwaShembe. Yebo. Kungenzeka ke mhlambe sonke sikhulume ngobuNazarethe, sonke siba amaNazarethe, kodwa amacengwane kuyiqiniso ukuthi akuthina sonke singamaNazaretha kwaShembe. Cishe umuntu befisa ukuthi ke adlule kulokho ngoba kuye kubantu kubadide noma kuba confuse ukuthi awu nase nikhuluma izinto ezehlukene. Yebo. Kungenzeka sikhulume izinto ezehlukene ngoba phela singamanazareta kodwa asiqhamuka from the same school of thought. The school of thought engikhuluma ngaso esikaMqaliwendlela. Ubhombele isitemela samambondo. Awukabhombela ke akucingwa, ukabhombela akuphumphuthwa. Okuningi kubhaliwe phansi. So masuku uhlaziyi ngokuveza ukuthi sekunenkolelo entsha noma sekukhona ini sifakazela. Empeleni sithina sifakazela imibhalo. Sicacisa imibhalo. Sihambisa ivangeli likaBhombela njengoba linjalo. Yebo. Asiveli mhlambe nokwethu esifisa ukuthi uma siphuma lapha emoyeni abantu basilandele ngoba sesinencazelo yethu ehlukile. Empeleni macingwane asiphiwe ukuthi sithathe indaba lezi kaShembe sizibeke mhlambe ngendlela yethu. Yebo. Kodwa makwenzayo esinye isikhathi ke kubukeke kanjalo lokho siyaxolisa. Kufana nokuthi ke macingwane uma kwenzekile bathinteka amakholwa onke ekwakhulukazi inkolo yobuKristu. Esikhulume ngayo kakhulu ke lapha emoyeni. Yebo. NoShembe akhulume kakhulu ngayo. Sizoya lapho sibuka nje imibhalo ngalo ukuthi sibuke yethu. uKristu uyinkosi. uKristu uyabusa. uKristu yena wathi amezihamba wathi uyosilandela umdodozi uMoya onggcwele. So ke siya-embrace into yeChristianity. Empeleni kuzosho imibhalo esizoyifunda ezobe ngabhalwanga yithi ebhalwe noma eqhamuke ezulwini iza kuShembe ngqo. Kodwa makukhuluma ngembhalo bese ubheka imbhalo yeBhayibheli Luka 24 verse 45 khona wayesevula ingqondo yabo ukuze baqonde imbhalo. Wayengasho ukuthi ubhala imbhalo emisha, wayethi wayesevula ingqondo yabo ukuze baqonde imbhalo. So uzothi lokhu okwenza la kwingosi ihlalo zamaNazaretha uhlaziya imbhalo ngenhloso yokuthi siqonde ukuthi ithini imbhalo. Inhloso ukuthi siqonde ukuthi ithini imibhalo, hayi ukuthi imibhalo yayineqiniso yini noma yayingenalo. Noma imibhalo kaShembe iyiyo noma yiyo, asinawo lawo mandla lawo. Asinawo ngokuthi macingwane ngiyafisa nje ukuthi abalaleli ngelinye ilanga boke bayifunde incwadi ethi esihloko sithi ibandla lamaNazaretha. Yebo. Ebese ithi izintshumayelo zelanga zenkosi inkosi la i-second edition. Ebhalwe yenye incitha buchopho zakithi lapha eNingizimu Afrika nehlonishwayo umhlaba wonke uadvocate uThemba Mnyando. Leyo ncwadi ibhaliwe ngaphandle kodwa ngiyafisa ukuthi masingaya ku page 1 ku page 176 wakhona uparagraph 34. If ngiqala paragraph 32 kunentshumayelo yelanga njengoba injalo. Yebo. Ngizoyifunda njengoba injalo intshumayelo yelanga. Okay. Ngoba sithena siqhuba okukaShembe njengoba kunjalo. Njengoba kunjalo. Asikhando kwethu macingwa. Uthi nami maNazaretha uma nikwazi ukulima uthando lulimeni. Usho njalo uShembe uthi bantu abami limani lapha kimi. Mina ngiyimfino evela ezulwini. Ibana abantu abathanda ukulima okuhle, ngiyinsimu evundile. Nempela ke abantu babelima konke abakuthandayo kuShembe. Abanye babelima ukugana, abanye babelima ukweba, abanye belima nobugebengu. Kodwa abahlakaniphile babelima uthando nokwenza okuhle, balime uthando lwasezulwini. Le ntshumayelo yelanga engithatha njengoba injalo ihambe iyenqo ezimisweni zalelo bandla engingakhuluma ngazo lapha engithe inhlonipho ngathi mangave ugcele ngase ngithi uShembe uluthando. Yebo. Uma ngingakhotha futhi uparagraph 34 entshomelo zelanga uthi baye bathatha amehlo abo asemhlabeni babheke ngawo izinto zikaNkulunkulu. Ngeke uyibone le ndaba kaShembe nxa ubuka ngamehlo enyama. Ngamehlo enyama. Hey, amazwi elanga la ngiwathatha njengoba enjalo.
yathi ngeke uyibone indaba kaShembe uma uyibuka ngamehlo enyama ngeke uyizwe futhi uma uzwa ngendlebe yenyama ebesethi uJJ ilanga lamalanga ulanga phuma sikode nabalothele abahangula umhawuphala labo sinda basengozini uthi uShembe waye ngumoya uShembe wayengesiye inyama uShembe waye ngumoya uShembe ungumoya uShembe akasiyo inyama ngakho ke kugcwalisa lokhu ukuthi uShembe ke uma simlocator kwiTrinity simbeke yena ebe umoya akusho yena uMahaye lokho akusho wena amacengwana lokho yinto eyashiwo uShembe waleli bandla ethi uShembe waye umoya ngakho ke macengwane namhla ngizogxila kakhulu ngokuthatha izintshumayelo nezihlabelo zikaShembe njengoba zinjalo ngimtshele zona kungabi ngokusho kwethu noma ngokusho kwami kodwa kube ngokusho kwakhe ngiyafisa lokho emacengwane macengana phambi basigijime siye lapho ngicabanga futhi ukuthi ngicela ukudlula kafishane kudaba leTrinity ngoba yimina kulomsakazo wabantu oqale ukukhuluma ngayo kodwa isiphenduka impica abadala kodwa ibe isobala ngibona kungifanele ngoba yimina okhulume waze wafika kuyo angikhulumanga okwami kodwa ngithathe lokhu Shembe anilobele khona ngeTrinity okufaka phakathi uMoya oNgcwele ngakho ngithama ngichecka ngoba leli kuthiwa mesabeni uJehova zwana ezulwane nigcine imithetho yanibelela ngenceke yakho Moses leli yibandla likaJehova uma sithi uShembe usinike imithetho kaJehova wasilanda ibandla kaJehova uShembe uMqaliwendlela emthandazweni nasehlabeleni kuningi lapha egama lithi Jehova eliveza khona kodwa nje kafiphi ngathi emthandazweni okulala igama lithi Jehova livela izikhathi eziwu17 ebese emthandazweni okuvuka uvela izikhathi eziwu14 uthi emthandazweni wesabatha igama lithi Jehova livela izikhathi eziwu28 ngakho masithi uShembe unike thina ibandla lika Jehova ingakho ke sithi ke leli ibandla lika Jehova ngoba uShembe uye kaninganyana oliveza leli ibandla njengebandla lika Jehova esilizwa ngaye ingakho isikhathi uzothiwa uNkulunkulu kaShembe uma uya isihlabelele u58 ihlabelelo zamanezero 58 ufunda uverse 3 uzoyibona iTrinity lapho ukuthi uthi uShembe lowo owasethembisa wona ngoJesu Kristu inkosi wathi ayukusishiya sodwa uyosithumelela uMoya oNgcwele lowo owasithembisa wona ngoJesu Kristu inkosi wathi awusishiya sodwa uyosithumela uMoya oNgcwele ihlabelelo 58 lesi esiphilisa abantu kuleli bandla kuthandazelwa ngasabantu okunengubo yokuthandaza ekhishwayo kuphila abantu ebese ichorus yakhona ithi umoya wakho mawuze inkosi mabaphila abantu bakho sisicula njoba sithi ebese ecacisa ukuthi usho muphi lo moya ebese ecacisa ukuthi usho muphi lo moya usho phela uMoya oNgcwele okuyiTrinity thina sikhuluma mhlambe ngeTrinity abanye iTrinity abayichaza ngezinye indlela thina sikhuluma ngeHoly Trinity sikhuluma ngeHoly Trinity esekudalweni komuntu uNkulunkulu ekhanda umuntu angithi umuntu nje macengwane sithi utrichotomy utrichotomous okay kunomuntu umoya osho 3 kunomuntu umoya kunomuntu umzimba kunomuntu umqondo mentally body and spirit kanti nomuntu ubuthathu naye kodwa kulungile hayi macengane mboza ngesaka sigijime sesihlabelelo sikaShembe ngoba sithe sifuna uyifunde ihlabelelo njengoba zinjalo nehlabelelo sikaShembe sigcwalisa yona futhi iTrinity uhlabelelo u53 sifunda uverse 1 ithi hambisana izindaba zikuwo wonke umhlaba nihlaleleni nazo ulambelo umhlaba lokho esikwenza yakho macengwa lapho uthi uShembe sihamba izindaba siziyo wonke umhlaba sihlaleleni nazo ngoba umhlaba ulambile ingakho mina engikwenza ukuhambisa lezi zindaba njengoba zinjalo engisuke ngikucwaningile ngisuke ngifakazela zona hayi ukufaka noma ukuqamba eyami inkolo esuselwa kuShembe ngiqambe ngoKristu noma ukugxeka uKristu okay uzathi uShembe kwehlabeleni sakhe khuthazelani lezi zindaba nina bamthandayo sithi isihlabelelo 56 hayi inhlokomo yabamthandayo iyamthokozisa uSumakade iyenanela nabangcwele abangubo sigeziwe
zenziwa mhlophe egazini lemvana eyabafelayo. Amazwi kaMqaliwendlela la. Ongube zabo zegeziwe zamhlophe. Zamhlophe egazini lemvana eyabafelayo. Iyodwa lemvana esikhuluma ngayo. Sikhuluma ngoJesu Kristu. Ingakho sithi siphakamisa ukuxolisa kumaKristu. Uma kungenzeka ukuthi mhlambe mhlambe abanye bozwa kwethu uma beyichaza lento bayichaza bese uKristu bembeka ngaphandle noma bayichaza bese bemgcipa. uKristu kwabekezelwa ngayo. uKristu kwabekezelwa ngayo. Abaprofeti babekezelwa ngayo. Mawuthi kwabekezelwa ngayo ukuthi kwaprofetwa ngofika kwakhe. Njoba noShebe kwaprofetwa ngofika kwakhe. Kodwa khona abangathandanga ukufunda ukuprofeta kwabaprofeti ngoShembe. Bakhetha ukuthi baphume eceleni ngoba ngishilo ngathi sikhuluma kuma school of thoughts ahlukahlukene. Mawuthi kwabikezelwa ngaye sekuvela incwadi sike sayithinta kodwa besikhuluma ngoLuka uLuka 24. Yebo. Ukuthi uma uyibheka incwadi kaLuka 24 uyabona ukuthi uJesu kwakhulunywa ngaye ngaphambi kokuthi efike khona mawubheka uLuka 24 verse 44 wayesethi kubo yiwo lawo mazwi ami engawakhuluma kini ngisenani amazwi ukuthi kumele ukugcwaliseka konke okulotshiwe ngami emthethweni kaMose nakubaprofeti nasemahutsheni. noShembe bathi mabedideka emisulwandle ethi thina nobaba sishonda nofika la mabembuza ukuthi uthini uthamba nohlola impala usihlabelelo 66 wamaNazaretha uthi uMqaliwendlela yise kaJesu mvusi wothando hawu intokozo yakuba khona uma sesiguqe phambi kwesihlalo sakho sigqolozele njalo kuwe amen. Seyona iTrinity lesikhuluma ngayo. KuseyiTrinity. Uma ungakholwa hamba uye kuhlabelelo 71. Uthi inkosi yami ubungithanda. uShembe uyathandaza la. Uthi inkosi yami ubungithanda singakaqini izintaba. Kwaphakade wangigcoba ngiyuqala kwendlela yakho. Nelanga lingakakhanyi emkhathini wezulu. Nenyanga ingakakhanyi emkhathini omhlaba. Lesihlabelelo sijulile macingwane. Uthi wangidala umhlaba ungakaqini uthi ngokuqala kwendlela yakho. Namhlanje masikhuluma uShembe simlocate lapho ebhale yena ehlabelelo zakhe kuthi hayi umuntu lithi ilanga uShembe kuyena umuntu umoya kade usho intshumayelo yakhe ade ngifunda intshumayelo yakhe ningabuki inyama mana ke methi ngokuqala kwendlela yakho bese uzobheka ukujula uma emisulwandle uma bembuza ukuthi hawu kanti wena ubani uthi hamba nohlola impala noJesu menginokudideka Luka 24 verse 45 uthi wabe sevula ingqondo yabo ukuze behlole ini impala macingwane baba u74 ngoba sikhuluma ngeTrinity yebo sitha 74 ihlabelelo 74 siyifunda njengoba zinjalo ithi ngiyakholwa kuYise usolu 73 uthi ngiyakholwa kuYise ngiyakholwa kuYise onamandla onke umdali wezulu nomhlaba nakuMoya onggcwele uShembe lapho uMqaliwendlela uyisho yena iTrinity ayishiyo macingwane leTrinity ayishiyo mahaya leTrinity ayishiwe umfundisi ngiyakholwa kuYise ayishiwo isazi nakuMoya onggcwele uthi ngiyakholwa kuYise nakuMoya onggcwele yawuzwa lokho ngiyakholwa kuYise mayithi kuYise lokhu kuYise usho ukuthi kuYise usho iNdodana uthi ukukholwa kuYise wena kuNdodana usho iNdodana isingena automatically ebesethi nakuMoya onggcwele yebo kanti u74 uthi wehlabelelo uthi imbangi yokusa yomndeni kaJuda yebo imbangi yokusa yomndeni kaJuda akufaneleke lapho ubusadideka ngoba uShembe walivusa iJudiya eliselene enhlanezwe likhona iJudiya walivusa wagcina ngokuvusa iJudiya uma ufuna ukwathi uJesu wabe yavusa yona iBethlehem uqobo uma ungakholwa lokho hamba uye kuhlabelelo 8 othi ukhuluma ngokuvusa kaShembe iBethlehem ube futhi uconfirma noma ugcwalisa iTrinity esikhuluma ngayo la uma iTrinity ubusathane kusho uShembe usifundisa ubusathane
Ngoba ngithi uyabona ithi inkosi Yep. kuyisibusiso sakho kwakho kumuzi wasentanda. Kuyisibusiso sakho kwakho kumuzi wasentanda. Wasentanda. Usathi ke ivesi landa nawe Bethlehem Juda, nawe Bethlehem Juda. Yep. Muzi omncinyane kuseBhayibhelini lokho. Yep. Uthi bonga ke kanye nathi ngokwakhiwa kwakho. Ngokwakhiwa kwakho. Nathi kulomsakazo intanda iBethlehem. Bagijima abanye bayobhala la kubhalwa khona ukuthi hayi ukholwa kuqhamuka ngentanda kwaqala entabazo. Ngangikusho ngoba ngikwazi lokho kodwa uthi uShembe lapho kwakhe okwentanda kukwakho kaBethlehem. Uthi iBethlehem eseJudiya ayijabule kanye nathi ngoba isiyakhiwa kabusha la. Ekhuluma ngentanda. Yini ngempela kumele sichaze? Ekhuluma ngentanda. Yini kumele sichaze ucabanga kwethu? Sichaze ukuqonda kwethu. Sibhasobhe ingozi yokuba umphiki Shembe. Sibe sithi sebandlela kwaShembe kodwa sibe umphiki Shembe. Akusidumazeke thina lokho. NoJesu waphikwa. Baba khona umphiki uKristu. Hey. Basekhona namhlanje. Uzathi uShembe eveselandeyo silindele okuhle okuzovela kuwe. Njengoba sesiqaleni wasizalela umsindisi. Silindele okuhle kuzovela kuwe. Njengasekuqaleni wasizalela umsindisi. Ibuphi ubuhle bavela kwiBethlehem kwavela umsindisi. Hayi mboza ngesaka la. Hayi izofaka inethi. Mboza ngesaka baba. Uthi uShembe uhlabelelo 84. uShembe uMqaliwendlela uthi yinhle kangaka inkosi yethu. Hey madoda. Muhle kangaka uSumakade. Kanti inhle kangaka inkosi yamaNazaretha. Hey madoda. Uzumbiza ngengwe, umbiza ngesilo. Uthi umuhle wenangwe yethu. Yep. Umuhle wena Kristu wethu. Usekuchazela ke manje usho baba. Uthi usho baba. Uthi umuhle wena Kristu wethu. Munyu Kristu. Angithi yabona ke macingwane izosihlupha into ukufuna ukuthi ke manje ke lento sifuna ungayibuke nje oba uMqaliwendlela wayebhala. Eyibekile. Ngoba kube usesiqambe yethu indlela yokucabanga. Uhlabelelo u141. Uthi bamenywa kulomshado wendodana yesintu. Bamenywa kulomshado wendodana yesintu. uShembe usifundise ngoJesu oyindodana yesintu. Kanti iBhayibhelini uJesu indodana yomuntu. Indodana yomuntu. Eyinkosi yesabatha futhi. Yebo. Yebo. Ngoba wabumbathiswa isinye sika Maria. Hey. Kodwa uKristu akazalwanga ngentando yendoda nowesifazane. Akazalanga ngokwenyama. uKristu uMoya onggcwele. NoShembe uMasihleba amacingwane wakhuluma ngeviki edlule ngembali. Le mbali ehamba na uShembe iyo lesekhona namhlanje. Lemba. Lelo uzulelo uMoya onggcwele lehla ngembali. Yilo leli namhlanje salilandelayo. Asilandeli thina uShembe wenyama. Singaba na history ethi uShembe indodana kaMayekisa. Bathi akusho ukuthi uShembe uzalwa uMayekisa biological. uShembe uqhamuke ezolweni. Njengoba noKristu indodana kaDavid nje. Yabona njalo uYise wayemisela uJoseph kodwa usho ukuthi uYise uJoseph. Kodwa phela lokho akufuni thina lokhu kungale ngeke liyashilanga lamalanga la. Uma ukubuka ngamehlo enyama uthi uJesu indodana kaDavid uzogcina usuthi awu uzalwa isoni shuthi uJesu naye uyiproduct yomuntu owona ngoba siyazi kwenzakalani kuDavid nomka Uri. Uma uyibuka ngamehlo enyama ugcina usibuka kanjalo. Sasikhuluma kuona lo msakazo. Sikhuluma ngolibo lwakhe. Isihlabelelo sika Shembe egcwalisa iTrinity. Inihlabelelo ngisithanda kakhulu 154. Lathi khona uMqaliwendlela ngiyakholwa kuYise. Ngiyakholwa kuYise. That ku is referring to indodana. Kodwa ukholwa kuYise. Wendodana. Methi ngiyakho kanti ufunze nesizulu lapha thisha weMaths and Science. Uyakholwa ku lokhu usho ukuthi ngiyakholwa kuYise kodwa kuYise wendodana. Already sekukhona indodana sekukhona uYise. Ebesethi naku Moya oyingcwele. Iphelele iTrinity. Iphelele iTrinity la. Mhlamba sichaze mesikhuluma ngeTrinity sikhuluma ngobuthathu bukaNkulunkulu. Sikhuluma ngobuthathu bukaNkulunkulu. uNkulunkulu uYise, uNkulunkulu indodana, uNkulunkulu uMoya onggcwele. Ngakho uShembe isihlabelelo sakhe ke u172 uthi izizwe zomhlaba bezilindele inkosi manje sesiyizwile sekuphakameni. Azothi isihlabelelo u213 Shembe indodana kaMayekisa ngihawukele.
mina yasho njalo inkawu encane izodlula ngakuyo yathi umkhulu weziboshwa uyokhulula kanjani uMqaliwendlela wathenga umphefumulo wesilwane ngo50 cent kanti ongubani kanti ongubani umuntu ukwazi ukukhuluma nelwane ukhala isilwane sithi Shembe ngiyobulawa manje baxoxe wena uthi lo muntu asithi thina asithi sipromote umuntu phela wena uma ubona inyama thina sibona umoya engcwele kuyothi ubona kanjani uNkulunkulu bukaNkulunkulu obehlele kithi hlabelelo 185 ngeke siphikise thina ubukhulu bukaNkulunkulu silingisa amaJuda azambethela uJesu ambethela njalo ngakho azamfuna nokumbulala inkosi uHerodi yamfuna ngenkemba ifuna ukumbulala eyayinkosi iphethe lapha ni deploywe ngokwase Rome ifuna ukumbulala sesingaje kanjani namhlanje bese sithi uKristu waye khona ngokwenhloso kaSathane ubusathana wafuna ukumbulala uKristu wehlule hamba uyevela bahleke ngo1938 kwakuNovember singeneke manje ke esiqinise sibili ilanga lamalanga lithi ngingumlandeli wakho noMoya oyingcwele ipha nkohli inhliziyo zethu kulizwe izilakho ihlabelelo samakhulu 222 222 ngingumlandeli wakho noMoya ongcwele yipha nkosi inhliziyo zethu kulizwe izilakho nami bengicela kuma-Afrika bengicela nje namhlanje kuma-Afrika ngicela kube kanye nje zingeze ukufika inyembezi namhlanje ngicela ukuthi yipha nkosi inhliziyo zethu ukulizwa izwi lakho kwaku1938 kwazothi ngoJuly 1945 ilanga lesikhumbuza ngomzekelo kaKristu wezintombi ezilishumi intshumayelo yelanga ngqongqongqo ithi zafika izintombi zizemthimbeni ziphethe izibane nawo amafutha umyeni walebala zozela izintombi aphela amafutha zacima izibane lize lithi chorus lesihlabelelo kunjalo namhla ekuphakameni ufikile umyeni uyazi u229 lo madoda kunjalo namhlanje kuphakameni fune sithathe leTestament leka Kristu ngoba iTestament lishikhuluma ngoKristu kakhulu so lilahla kuphi ngoba usho ukuthi sothatha ihlabelelo phela sosilahla amacengwane ngoba ihlabelelo it's a summary ngasho ngathi cishe sibe yisummary eBhayibheli isingikhumbuza lethi kwafika izazi eziphuma eMpumalanga zathi uphi lowo inkosi yabaJuda bese lithi ichorus kunjalo namhlanje emagqumbeni asohlanga ohlangeke nje lapha emaqadini ngayo futhi uJuly 1945 ilanga lamalanga ligcizelela umthandazo ovela ngoKristu yawuzwa lokho ligcizelela umthandazo lemthandazo mbili ilanga elayigcizelela lalenza ngisho nentshumayelo ngalo ilona oku242 isihlabelelo othi inkosi yethu simakade simi phambi kwakho siyacela ube khona wena kanye nathi yehla moya oyingcwele ungene wena kithi usebenze kubo bonke lokho okuthandwa nguwe lo moya ngcwele lokusikhulume ngawo macingwane athi uJesu mehamba ngiyofika imcelele wathi fosicelelela umduduzi kulo leli bandla uMqaliwendlela ufundisa ukuphilisa abantu ngengubo okuthandazela ufundisa ukuphuma izifo usifundisa yonke into usibuyisele emthandazweni omkhulu usuhlabelela njalo masithandazela abantu emathempeleni ngengubo okuthandazela oyisihlabelelo 133 ikhulu namashumi 33 baba wethu esezulwini malihlonishwe igama lakho umbuso wakho mawuze intando yakho mayenziwe lapha emhlabeni njengasezulwini lesihlabelelo singumthandazo omkhulu njengoba unjalo uKristu afundisa abafundi bakhe ukuthi anothi amakhulu alikolekela kuleli ibandla ke kusindiswa ngawo umthandazo omkhulu abantu abagulayo kuphulikiswa kwamthandazo omkhulu abantu abagulayo ngakho amacingwane ke singachaza kuze kushona ilanga kodwa amacingwane awungisize ngibe ngikhumbuze abaleli baseNingizimu Afrika ungifundele futhi incwadi mhlambe lencwadi eyayibhalwe inkosi ilanga iphendula ababebuza ngalo
ibandla lamaNazaretha ukuthi ningobani nikholelwa kuphi mhlawumbe umuntu ngeke sangena kuyona nje obinjalo kodwa mawusakhuluma ngalesi sihlabelelo usungikhumbuza iVN esivule ngayo kamfundisi uZulu esikhaweni la akhuluma khona ngokuthi bona bazi ukuthi ibandla likaShembe lakhelwe phezulu kwemfundiso zikaJesu. Ngempela mawubheka lencwadi ngeke ngisayifunde yonke kodwa iveza ukuthi ibandla lakaShembe basonta ngeSabatha, bakholelwa kwimithetho yishumi, bakholelwa emfundisweni zikaJesu, uhamba azathi mebeye esontweni bakhumula icathulo, abangeni ngecathulo. Ebese ehambe ebese ezokhuluma ukuthi ke sikholelwa kuNkulunkulu uYise, kube uNkulunkulu iNdodana, bese kuba uNkulunkulu uMoya onggcwele. Macingwane Lisenethini ngempela dokotela asigoqo kodwa mhlambe sigoqa nje asisho ukuthi siSABC sikholelwa ukuthi abantu kumele befunane betholane bebekezelelane ngale kokuhlukana ngenxa yamasiko ngenxa yepolitiki nangenxa yezenkolo. Ingakho ihlalelo sikaShembe 199 sithi abantwana bakaNkulunkulu bayathandana, abantwana bakaNkulunkulu bamuntu munye, angeke bekwazi ukuxabana ngoba akukho ukuxabana ezulwini. Sigoqa kanjalo namhlanje ingosi ihlabelelo zamaNazaretha. Abantwana bakaNkulunkulu uNkulunkulu baya athanda angeke bahlukane futhi angeke baxabane bange